Zij hoofdstuk 8 en vers 20. Go naar de wet, nanga da kotoigi. Efu de motaki, nanga da Wortoe disi. Ade bikasi leti no dena dem ini. Si ade bikasi leti no dena dem ini. Heeft hij een tak nanga wet. Van dim Leviticus 11. Sabuku Leviticus hoofdstuk 11 en vers 1. Maar ze hebben Taki die Moesoe naar Aaron Taki. Taki die de Israëliet suma. Taki die de Israëliet suma lezen. Taki, disi de meti, disi umayang fu ala de meti fu grotabu. Ala de meti, disi de futu pratina tu. En disi de kou hem ya baka. Sam apala tu am futu prati plus am de waar kou. Maar kou gona suifo, lezen. Per 7, so schreef je dem agu. So schreef je dem agu, lezen. Because dem abi futu disi pratina tu. Ja, da heri futu pratina tu. Maar ano de kou hem ya baka. Dem no sa dewan krimeti gi u. Dem no sa dewan krimeti gi unu. Dus dat was agu sa de kweki pingo pakira na agu. Uno mag nyameng.